an press statement tur hi kan soi zor zor ange athu pui hi sarkarin covid lor laya quarantine center le CCCA le inman le covid volunteer te lo an batte pethuai ro se tinia covid-19 lor wanglai khan quarantine center le covid care center sanga le inman voin thenga Mizoram sarkarin la badza chu RTI ma kan zona chana tangalan danin cheng nuai somruk paruk sing thum sang sari zathum somviet pangalai alola nia tin covid volunteer te lo cheng nuai som hi pakwa sing kwa sang thum te mo mai alola babokani assembly session zona le chana tanga alan danin Mizoram sarkar hian state budget atangin lockdown lai khan lockdown awanga tam tur te tan tran puina engma peloti chana aoma heti lai hian CM relief fund for covid-19 a ko tran tlom ngai pol le mimal ten tholo man chung lu rui thungani chu wangin hetiang zat le ba hi sarkar hian ai nei tura ZPM thalai chuan kan ngai lova chuti lain heti zat mai ba lo lo hi makhan ti hlea CM relief fund for covid-19 tran puina lu te kha khoyange oma engtia taka manzo nge ani ti te po hi tu na hian zo na khan han zo tani MNF kai thoi Mizoram sarkar hian an sarkar tir atanga thiren lai march sang hi somni pakhat in kar chung khan mau chinat atan cheng nuai zani somsari pani singru zali somthum pakhat an seng towa Shiden lai thau khan kamru la hena airport ki usakna tur cheng nuai sangsari songa pakhat man na anu beto bokani heti hian an ngai sak zong le an du na chuan MNF sarkar hian sum hian uilo heti alang chiang le ani covid-19 po in hun rei tak chung si om lama pan to nuwa le covid-19 rolai po CM relief fund for covid-19 na sum tam takalu ri laya heti zozai mai sarkar in leiba alola nei hi ZPM thalai chuan poi kan tia adong tur te hna pethuai turin Mizoram sarkar kan nge tak mewani